Saudara, Indonesia ditahan imbang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus puas dengan hasil seri 2-2 usai Bahrain mencetak gol di menit terakhir. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di posisi kelima klasmen sementara grup C dengan 3 poin. Menjamu Indonesia di Bahrain National Stadium Kamis malam, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Mahrun di menit ke-15. Indonesia berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol Ragnar Ortmangun jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, tepatnya menit ke-74, Indonesia berhasil membalikkan keadaan untuk unggul 2-1 lewat gol Rafael Struijk. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu buyar saat Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-9 tambahan waktu di akhir babak kedua lewat gol yang dibuat Mahrun. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga sontak menuai kritikan. Pelatih Indonesia Sintayong mengaku menyesalkan keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Garuda. 직접 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 하나인지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Sintayong menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) harus memperbaiki kemampuan dan kinerja wasit di Asia jika ingin sepak bola Asia berkembang. 네, 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 네프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. Pasca pertandingan Bahrain melawan Indonesia, kinerja wasit menjadi sorotan warganet di media sosial X. Pada Jumat pagi, pembahasan FIFA hingga wasit Ahmed Alkaf masuk dalam 10 besar trending topik. Ahmed Alkaf adalah wasit yang memimpin laga Bahrain melawan Indonesia yang keputusannya dinilai kontroversial. Kami cuplik beberapa komentar dan berita di media sosial X. Ada warganet yang menilai sepak bola bukan milik pemain, tetapi milik wasit. Wasit yang dipilih FIFA sangat buruk. Ada juga yang berkomentar, wasit Ahmed Alkaf merampok kemenangan Indonesia. FIFA didorong untuk menghukum wasit ini. Sementara itu, PSSI disebut akan mengajukan protes ke AFC soal kinerja wasit Bahrain versus Indonesia. Skor imbang 2-2 melawan Bahrain menjadikan Indonesia untuk ketiga kalinya meraih hasil imbang secara beruntun setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Arab Saudi dan Australia. Tim Liputan Kompas TV.